we are here in Crocodile Park Field. And that's Yana and Daddy over there. Ito yung madalas namin ginagawa every afternoon pag free time, pag may free time. Dito talaga kami pumupunta, nagpapahangin, tapos ayan, nakikita nyo dyan si Yana nagbabike with Daddy. There you go. Biking lang, pahangin lang. But, you know what? The weather today is not that good. Pero, wala namang ulan so far. Ano lang, nagdag-um lang. Dag-um lang siya. So, when we are here, we also bring food. Snacks for Yana. So, we have Chucky, the small one. We have Lacto Mom cookies. Nag-focus ba? Yan, palubat akong camera. Puros chocolates, no? Cream O. We also have Cream O. Oh my God, dili siya mag-furkers. Yan, we have Cream O. And chocolate again for Daddy. This is the treasures. And then water. This is water. YANNA'S water. So, that's it. Minsan, dinadala ko yung jump rope ko dito. Minsan naman hindi. Like now, hindi ko dinala yung jump rope ko. And, ayan. The reason why we really go here is para talaga kay Yana. Kasi minsan lang naman lumabas ng bahay si Yana. Kaya, ayan. Papawis, nagbabike, and all. Ayan. Diba? Kaya outfit, guys. Nagmedyas, tapos nagsapatos. Oh, nakamask. Dad, remove na lang iyang mask. Oh, ano? Are you coming here? Slowly po. You're so fast. Uy mo man kung banggaan. I'm the winner. Yeah, you're the winner. Let's just remove your mask para maka-breathe ka. Okay? Look at your hair, so messy. Ayaw, bangga. So messy. Oh, dala pa dyan niya na yung bunny nga walay ligo. Oh, hungry na dayon, be? Pagayin ako man. Bike. Hungry na dayon? No, Hungry na dayon, my love. I'm hungry na dayon. Hungry na ko dayon. Hungry na ka dayon. So, kumusta yung mong class karon, be? Kumusta yung mong class ganina? With Teacher Rosie. It's good. It's good. The award is, look at the sun. Wala sun. Be, kumusta yung mong award ganina? Kumusta yung mong award? Is to go on Crocodile Park when good ko sa school. Yes! Muni ang award, no? Ni Mommy and ni Daddy because you did great sa class ganina. Yes. Wow. You wanna buy? Wow, nangagda pa. Thank you. Kaganiha, 2 PM na aman po yung class si Yana. So, gipa-class lang sa siya for 25 minutes with Teacher Rosie. Wala man nagdag-um. For Teacher Rosie. And almost perfect ang baby ganina ba? Doing great. You're improving, my love. Naikat? Hi. Ala, mangayo ang cat. Ayaw, baby. Uy, yes, nagtaligsik na. Mangita sa pasilong na ta. Bye! Balik na ni sa car. Kay nag-ulan. Nagtaligsik na gyud. Ayaw i-give. Ayaw i-give. Dali na kayo makusog ng ulan. So, magbalik na mi sa sakyanan. Kay nag-ulan. Wrong timing. So, dala-dala na mo among mga gamit. And naduha dito. Saya nga, uy. Taligsik, manggod. Na-shade yan eh. Pero, mag-green, gihapon. We just go to the park. Diri mi nagako ang Dapit Park. Dapit sa Soto Grande na. Dapit sa Soto Grande na kuan. Hala na nagyud ang ulan. Please na kasi Oh my God. Anong ulan? Naulan si Daddy. Nabasa si Daddy. 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 Naulanan mi. Wait, bakit na?
Seatbelt ni mo, seatbelt. Dara, oh. Up, up. Aww. Sorry, baby girl. Mag-ulan, guys. So, maglakaw na lang ni. Sayang. Pero at least nakabike ka gamay bin, no? Hinay? No. Kabasa ang langaw? Hi, Yana! Hi. Hi, Daddy! Hello. We are here sa Salome's Garden. Kani dad kay naga-movie man sila dire. Outdoor movie house or sana ang tawag nila basta movie na dira. So this is the Salome's Garden. Nalubat akong camera. I'm using my phone. Yana, kusog kayong ulan be? Yeah. Oh, nabasa ka. Yeah. Uy, wala gani. Nagpayong gani ta. Di ba dyan mo si Bunny? Mabasa po na si Bunny. Dapat di ay nasa car lang na. Nauban din na, Dad. I want some. Sa to dili dali. Hindi diri, Dad. Tunahan ko. No? Naman po ni sila yung Christmas house. Di lang ko sure. Diha ata. Over there. When you go inside there. Christmas house. Gawang ko ano. Ang ko ano niya. In fairness, na sila yung alcohol. Every table. Naapo dito. There. And there. So, tanan yung tables na ay alcohol. Diba? Me too. Me too. Me too. Unsa man. Hello, Bunny. May mag-alcohol sa ta, baby. Si Daddy food. Baby gani, mag-alcohol sa mo. Alcohol. Bunny food. Ako food. Okay, done. Naglisod ko, bidi ko makaklik. But there you go. Yay, thank you. Nana ang nachos. Basaan eh. Batches po na. Ano kayo? Bread. No? Okay. Ilang to upo sa mas mo buwan sa mas. Ano igoy mo is, bugoy mo is. Naipit. Wala kayo ito. Ano? Rice, no? Wala pang fried crispy. Ba, no? It's out. Kaya po na macaroni din. Makaroni lang sa imo, ha? Naman sila lechon baka. Kita ka? Kabasa ka? Wala. Lechon baka pero matintal mo ito rice. Dala po sa maa. Lechon baka? Nag-Claygo. May Claygo. Nagpakarga na siya. Masyay. Ang kilikili. Bidar sa video. Bini mami. Okay. Nice, baby. Wala naman. Nice view, baby girl. Hi. Nami sa buhangin, grocery lang pinabtik. Gilaam na mo siya na diri ka wala pa siya ka-try diri nga mall. And nagsakay siya diha. Diri tabi magpalitag ko ande mushroom. Let's buy mushroom.